Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton ben archuponik tha KSA lapen pregjam asong atum chilangsi jurkindeng to war krong thomalong nini aparman PGR VGR alam ke puthak sirin demonstration ajai me kidengpo Lakhasir kep amreng constituency ahempi jurkindeng along niphai kripli lapen niphai kripho nini aparman PGR VGR alam ke puta KSA lapen pregjam asong atum chilangsi sirin demonstration kapedopon labang so amayalong KSA Hamren District Committee Maipu Ren Sing Tirang Chepahem Puponalong Lit Songrong Par Angtong Inti Lapen pregjam asong atum chitong dunsi Mai RDP don Mokoilumpen Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel kache song long isi ong dung tum kamatha kelet dolo pu se lage chikubir nang kokpo kamatha kelet do koklo pu athe bangala lo thang achiklo ilitum dak phalangpi towara kokolong PGR VGR putha kache song hut areng ke so ke jong sa song lang nam nang pulo tang te lage ASDC la pen jase met KSA tum jareng solo hala so hu ke ne kape song asong du clip nei polo le sita kali Karbi atum sia renge so methang korte mutilo ok vi si vedlo khesi mai si puche matha si kadok kaveta asong lapen adhorom hem chipite kang kok si dak ni ta inut akarbi puchi la so kachesong achatai long wang lo chingrum lo meta mesen lo ingtang kring lo lapuana kang tang lo lapuana hir ke tan lo CM atum ta eviction anan di pen PGR VGR lo eviction claim ji pu ke let kelat benda ningje jelang anar nige tahala so ni bani yenang ko tipor lo athema ilitum e song e dhorom hala so bangi chibite kang kok si khei si me se kache song long chetu nei ko si la pona ja kong do kok lo si non wang bom lo so kama thanang let bom lo non bang ke hala phaning dok te hala so song phaning dok te la so bang ilitum ka chilir nang cheng lo non la so nang ke cheng joini si non isi ise katikuk mate se kamatha ason do puli peta sonia kamatha ke dulu non langdam nang high power committee long ke do tum la pen ke do de tu high power committee long ke do tum pulo tang te la ke lang tum kamatha bangke non council tum ke claim ke dam england hui sita langdun ding nang te chakon prong nang pula so kamatha ason si mandar loi mati non chiklo jon sir kem lo non la so eviction ha thang chiklo pen non ningkan suri ni reng koram training kan non kijulo yo monang klang chiklo lo te ta eviction mang theglong de eviction ke claim ji kali non bangke fencing kang pai je phan non tender ki pi kuti pho lata bang do clip thang ni ye don bang be high power committee long ke do tum ku pilo non ni je thang ni ye je la si la so kuti pho non fencing kang kai je phan atender ko lo bang la ke chewar phir ching sek dak si meji pusini tunge ma tha athima CM ke hai mata chini lo eviction claim lo pulotang te dak tangka kapadam nangi do athe dak hem ka paru ji phan motor thedung wan nangi lapen police force wan nangi lapen army si leke chunji kali police force wan lo pulotang te ki cho ki jun ki do ke thak alam doji jang thu ke thaipen dak somsuri dak tangka padam nangi do lasila so kuti pho non la fencing kang pailong war te pente hala hem ka paru la pendak eviction ke claim ji hala so asayang denglong tangka pe dam rong sonte oi puji athema la chun ipo non ke so tangka pe no dak po mo phi eviction e claim hem paru non pu la so ke hanga sar lang hut ke tangka belang tangka pangrum nang lang pota patheli po ke lasi ason ka pregelong tangka pa dam thap the pen eviction e claim serak je phansin tom hin pen chun ri lo la pen non la support hut isi ka chun ri kang tung do nili atumi da pulo isi pangbar dam a phule wo pulo tangte army ta wo nai oba non langdam nang ha ka che song nang cheng bangke ile tum song thorom ta je patin nang ne chilir nang ne posi pulo ha su dang me sel lo non nang thun kang thun ka pa jud nai bangke song thorom chilir nai puko aku kapre army kapre lo mati lage nona litum la bangso ka chesong bom aputha kyong dun kapre political party atum na litum hana kudun lage mithang jongjong phan se claim chok ye jong do atum do la se so putha na li ara da phan lam party jina jongjong phan ale dojima avema la ingdeng hini lo
ta ingdeng sialam bang ke eviction bang chuni ma chun chema nona teng si le tum che jong bom pulo tang tela ke chun che vek lo te chun che det pen hala nang ke jong duna tum ta ning aning sam jin poman te niligar jong tum bang lalo pini nang ke jong dun nang ki pudun tot atum nang ki pudun sit atum muarni si eviction bang chun che det pulo tang tela le tum ning sam jin poma la hello niligi puji pu bang ke la si kache song atum phan rimun jong ke jong dun pen an parte hala kache song se det ke do clip tum han jong bom da dolang pu bom da dolang pinida kache song tum ke me thang jong jong phan kalinon kalang non ingni bom lo ke eviction claim non pu hang sor lang bom lo to pinida ini from tum jong jong phan elom so phan to patha sinang to endela jong jong kalia phan kalia tum ke kunalo dogente jong jong phan kali rar phan ka jap tum che song non te ada dun punili tum nilitum ke la kichun jigenangi komat makar jabi pini la so pgr vjr farman avia fik chipa bu hai apor jipi hai tangka chipe dam hai jakong jipi hai pu banang barno hadak dun bonilitum atheni tum phange jongjung phanle ke nai kali la so pgr bang chun nang po la so eviction bang chun nang pa athema la so eviction le ke chun chelu protang te ka therak nai ke ilitum khai ecc ke therak nai la anar ni eviction claim po pulitum ka che hok chun pobon pui ning karong ilitum la po an se imhang thelon lo dak la so pgr vjr long ka chela la so dak ka chela imhang thelon lo tenon ge de imhang tung sul ma so ada ka chela nang toke la si ama ke haya tum alang litum tamat hanangi pini ang hoya phan lok ang hoya phan lok mat akhai bang chipi vir da bang ke la ke claim nang ilu pini si ama son ta alang li me thang si pulo pini alang li ke nang gu pilo to lang ke ahem arid along le phelang gari motor asu nang chanjai lo non gu pilo nang lang ke tangka maha ta dulo lang li si ama hoy ta ni long lo lang li penap mp mla ini ta ni long lo lang li non gu pilo ke nang lang so pir thega bang ke akhai phan alang chipek la te kango longri pek la te kang non mo alang li so pir theba na bang betre fita me alang li akumlin dak dopo mira laga pa ibang dopo ka jiki mo bang dopo lang ni phan ki posa ma sa the dekante si chuning rilo la bang so ka che song long kapre ka tum sta me nang ke jongon thab bang kali det nang kupini ang thek doko approve of dong nang puno nang jongon noi seta thang alam abi pen tom la tomon long puja viralam injar phoyalam bang ke la banang bok dunri bangi pu rab le rab dun dek the seta pasung dunri pu asinang rab dun dek the pu de dotukli bu tana pasung dunri dan velo chining ri ke ane jasemet pet pan non tame ilitum atumi pen pini dak jiri kendeng long tame linia farman jasemet pgr pen parta karbiang long labang so long le lam ki karbitum along le phelang nangki thi karbitum aman peng nangapa we labano karbitum hanangke theng nangke chok ben cheklok long le nangki thi bakereng karbitum amana peng kawe hala solong non anda karbiang long otan mas council ben non anda thangnat ke claim kledet nitum da karbi ti go back punang puri pui pubom tame non anda karbia oroteng wen karbia phan kopi sikelang naima karbia khai kopi sekar ima karbia khai long non kopi kenang sot naima hala bangke non anda claim kledet posi alang litum han jasemet bang pinrem lo lapanan partame non labang solong bangke tumnon ke dam tang tame ani si hajong tame hamre nong dolo bo thadang solong dolo pini hajong da pimi ben pini non ani sam por phai ke thom ben dak jiri gendeng long bang phajut ponik po asi la solong bang ke jasemet ilitum kaceter lapen kacethan ke cimum lapen isi cerok to kamai se labang ke do itu munit do nai puta phaphe munit daknang ceto onai puta phaphe the nilitum bang labang ke isi rat men kaceter athi non karbiang long labang so along le phan raiji raire ta karbi si raiji labang sok along le ke karbi sia hempu karbia long le karbia hemrit karbiang long budang na bojo lasi labang so anglong phan raiji raire ta karbi tum se patir pinang popot si the karbiang bong karbitum parti song lapen dhoromen kace thaklok pini ekhei komatma longle ahem pu komatma pini karbia mana peng karbi arahi nanga bitang lola si cerok to kamai kedo pen non ke bang dilang non pgr long name claim pu pui pulok high power committee buta la high seng tap seng pru claim pru la bangson la so ok dai ka pin chong ben ke claim clay ji lok si ke thai la pen ke claim ke ji sinon karbing long termas council kachari team karbing long atum ake hai tuliram long hang ake hai omor sing jiso ben jeng long alang li ri sang ho tum han hala song ding si theklong rong me thang party chepa therong me thang jung chepa therong la si
non ke bang jilang por soluk soda Karbi Anglong isi prung set set athe non Karbi Anglong along bangke Karbi khei long ke kapadusi lo isi ka chesong long le alam ki hilo isi khei long te ke thenai khayaman peng lo khe aja kong pini Karbi Anglong autonomous council aja kong kopilo ke thenai aja kong kopilo pone long le helo ke chengsi ke Karbi Anglong autonomous council aja kong si pini long le abi tanglo te hemprek ta hangi thai da belo council da ingni je thai da belo akhei si reng je thai se belo nasi long le alam ki hisi ke thenai lo pen long le helo ka cherai kom ne kenang sot nai pusi parti song thorom kali da semet inglong so phana chingki nang same ke chengsi Karbi tum ning sipet pen donang pusi halam so cherok tok mai nang dopen lapenan part ame nonang ke leji lang la Karbi Anglong tokon no jong se chetang tang lo plotang ne Karbi ki thur Karbi ka chesong Karbi tum e don inut bar nang ji lapen hala sor ni ke jong si Karbi Anglong autonomous council tum jong si non la son pang kapang kri bom jong si claim kle det plotang de Karbi tum ke puta kibir lopot hala so hot bang ke Karbi Anglong long so dak isia ka chesong doji la se hala so aka chesong hot bang ke Karbi Anglong pen atok ono Karbi ta e don inut bar nang ji pu hala bang so cherok tok mai si bini dak jiri kending long da dopon lo hala so ka che than ki mum kacarni lapen Karbi ka cepat he ka ching hon hala dak dopon lapen la solong bang ke litum munit do onai pugali sitami munit abe pustami ili tumlong jasemet bangke non dak prek jama songlong do prek jama rachari songlong klem bang pu bang pi tum do dak prek jama songlong lo charli song man chenglok pen ama hampang songlong ke klem tum do lasi la solong bangke non lang nang polotang de tum jada minta jong plot tangka maha pen chenglok rong rupen mane han ke jor tu mane auto ke bek tu mane tom ke bek tu mane tata mobile ke bek tu mane hithi kulat han ka jor tu men chenglok ko mane phokke pharu nangi pi lap son na penang do lapanan pa lang pen chenglok ke chok kijun pen chenglok penang akirap ke isi khei ka ching hon Karbi ka pati po hala bang so ka chesong atumon ka pa jabat ting ben ka chesong alam the ting masi hala so ka ching hon hala bang so Karbi ka pati bang da theklong lo se hala bang ke tum ning sampik lo dak jiri ken deng ara ta tumana nil tum hin pen churolo lo so bang ta la non nang le tum pena ana long nang le tum la bang so pata alam ke pata ka pena an chesong lo kita non anta biang pipi da nang le tum la nek konalo la bang so alam ke pata nang le tum nek se konalo dam se la so bang ke non pini jiri ken deng do det lo pule puthot hawar ke hat la pen center denarong pen chenglok manja hanjang langso pen jenglok prek jam la pu chatai long la puson ka chesong do pu la pen det lo polotang de ahok lo tema la so bang ke PGR ke la ke amen chot an par ta PGR an par Karbi Anglong long kang pi long ke long le lam ki si pleng set lo pini PGR son thot pini ko mane PGR ke helo piglam lo long le me di pata cho dong tame ka cherai ke bang parok so cherai bodi det pini sar the phang cho long le dak ningkaning koi bak do bo ka chesong pini eviction claim po punon anta eviction ke claim jang thek velang nonna claim kelang la puso se padai poilak pini omor sing ki so ke hai alang liu ni neta Karbi ti ho pu chipu bom therak chet nangi jong si inut abang ka therak amexia vedet ma pu me jong se lampar nang nak name ka therak amexia vedet ma punang nak pini arni si he jong tame North East Karbi live and panel discussion ong tame alang li klar dak ningje lo ni 90 days of hidlo pulutang de eviction claim bo si pu sar the phang cholong le long sami pini ar nian talamang so sar the phang cholong le long mai eviction ke claim ji ang thek long la ban ni 90 days kali 100 days anon kang ke litang lo tame non anta labang so eviction ke claim ang thek long le long lasi amut pie bang ke BGR rong bang eviction chunche tik Karbi hai het tik bang ke Karbi tum ke ar jap tip anu tinta ne Karbi ne inut Karbi pu long le lapen khe aman peng lapen khe labang so avi long bang ke haladak bang ke tum party song cheti nai pusi hala sopa thebensi chunche tik abang ke jesong thipo sang long le athe lage padu silo Karbi tum ka chesong athe pini hempre ke jakong si ke hang tot kenang sot nai ke long le e man peng lapen e jakong si ke nang je posi non puthotu bang ke la angkang pi Karbi Anglong to kon jong se chetang tang lo plote Karbi Anglong long prek jek sodak avia phik tong bu pone a pran dong ke dam nang pone kosong dengan nong dam nang pone sitame Karbi Anglong so luk sodak doji tame hala so luk sodak to monang lelia prang hala sonang lelia prang bang ke Karbi Anglong lo cherok tok adu la to kon do bang ledam po lapena phit bang si prek jaga ke chesong bang deng pon po la si hala so aka chesong long bang ke phong taram bom lo pini tim Karbi Anglong ake hai tu diram long hang ben jenglok ake hai omor sing tiso ben jenglok dak prek jam claim ra pe do ana tuman tame jong si hala so aka chesong long jong si kopine komane apran dam nang kok komane avia phik pen kopini jong si soluk so dak dokok komine Karbi Anglong long tomon lang no nang jap jong si dokok purang de hala so dai ke taram bomlo ningje bomlo pinita ningjele thotlo Karbi Anglong autonomous council ake hai tuliram long hang omor sing tiso ke hai ben jong tim Karbi Anglong tumsi lamang so dai ke che enang ji mo komane tum piapolo nang litum che song det ke punong le ko piapolo nang litum la son claim det ke piapolo nang litum la so ke kamang che jor det pu hala bangke nang ningje bangke hala ke litum arjuje lapen litum ke kroida kroi kre ko pima ke claim nei bangke non pen litum taram bomlo hala so ning claim purte mo ke alang litum si adai ke dopo lalo
Duabarguri constituency ke parlo kai pholangso picnic spot along JJM scheme aputhak mai kapedopo. Duabarguri lakhain koida tro constituency ke parlo pini kai pholangso along JJM scheme alang radatum langlongma longlema puklarda kachini chia phanpura IIT Madras Pen Central Pen Nangchetoy Mr. Uttam Agnivisa CUBE Lapen China Prasad IIT Madras Pen Wangsi Kai Phulangso JJM scheme Nanglanglo Lapen Rat Chingrum Si Inut Pen Inuraphan Setame Karju Padopon Karju Pon ke Radatum JJM scheme Longliako Langkijun Koan Kisung Lopusi Karju Padopon Lapen JJM scheme long det pen radatum koan langki long pen ning ing samlo maputa anutina phan karju padupo Lapen JJM scheme kilong pen puisa enma en ima lakadu kawita arju ponsi rat alam the en pon Lapen lang kilong dun atum anta ning arong piklo Lapen akijoy pensi kilong lopusi kachoro pajirpon Lapen pini mai along SDO Lapen penang an ke thekiding atum chetong dun si rat pen mesen chethan chimumpo tangte pherangkia thengno lamthe kaning jepon arjupon iksina Duabarguri pen adverson crow report Karbi Anglong News Channel Madras company called Cube for auditing the JJM water supply scheme. So we have audited it and we have submitted a report to the JJM, to Cube team, and they'll submit the report to the JJM office. So we found that it's a new plant and it is found to be good. We have inquired the people of this village also, and they are also very satisfied with the scheme. So thank you. My name is Chena Prasad. So my native is Coimbatore, and I'm associated with IIT Madras, and I'm coming here for audit. Thank you. No complaints. Auditing complaints are not there. I have submitted the report, what I have seen. I have taken photos, and I'm just submitting that to the team. So they'll inspect all the photos, and they'll provide the audit report for this actually. Karbi Anglong District Administration DC Sangpi Nirola Phangchopi Penche Paterpi Ponsi Pernisi Paikuni Nipai Kreponi Dipu Klabalong Government of India dedicated to tribal welfare upon Panongsi 30 Aba Jayantia Grams Utkars Abhiyan Ajaime Kedengpo Dipu Paikuni Nipai Krepo Arnisi Parman Dipu Klabalong Government of India dedicated to tribal welfare Amen Pen Inglong Aso Akhayapan Panongsi 30 Aba Jayantia Grams Utkars Abhiyan Central Government Pen Prime Minister Narendra Modi EC Inglong Aswatuma Mesen Project Selampisi Labangso Scheme Ladakh Karbi Anglong Alongta Vanlo Lasi Lapuson Scheme Dipu Klabalong Ongdu Armu Pangrum Si Labangso Thanpari Ajaime Dengponlo Labangso Putha Kapachun Ponchia Phan Karbi Anglong DC Sangpi Nirola Phangchopi Chepaterpi Ponsi Ongdu Armu Atuma Phan Government Pen Kelongdu Nangji Askim Kedo Ansita Koson Pensi Ke Claim Kedam Mate Kedengdun Pen Mesen Ali Chepalong Pon Thekjima Aputha Chethan Chimumpon Ajaime Dengponlo Lapen Lapuson Apora Hut Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Singki Mungta Chetong Dunsi Ongdu Armu Atuma Phan Mesen Kewangchi Asai Askim Nangki Lesita Kedengdun Peme Pen Sai Ateng Pen Ke Claim Kedam Dun Thekjia Phan Radatuma Phan Than Paretika News Report Karbi Anglong News Channel আজি অনুষ্ঠানটো একচুয়ালি চিফ গেস্টটো আমার আপনাদের জানে নিশ্চয় কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহা কিন্তু তেখেতে বহুত ব্যস্ততাৰ কাৰণে বেলেগ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰ কাৰণে মোক অলপ ইয়াত এটেণ্ড কৰিব দিছে তাৰ কাৰণে মই আহিছোঁ ভাল লাগিছে এটা কথা হ'ল যে আমাৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে পৃথিৱীৰ বিখ্যাত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বা আমি কওঁ যে নৰেন্দ্ৰ মুনি তেখেতে যে চিন্তা চৰ্চা কৰি ওলাইছে যে ট্ৰাইবেলসকল ইমান পিছ পৰি আছে তেখেতসকলকো আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিব লাগে আগুৱাই লৈ যাব লাগে গতিকে তেখেতসকলৰ কাৰণে বেলেগ এটা স্পেচিয়েল স্কিম
যি নেকি বেলেগ নহয় অকল ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে সেইটো স্কিমটো দিছে এইটো প্ৰজেক্টটো আৰু সেইটো আজি মুন্নাৰ যিটো জন্মদিন সেই দিনতে আজি প্ৰত্যেক গোটেই ইণ্ডিয়াত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আজি এইটো প্ৰগ্ৰেমটো লৈছে এসপ্তাহ ধৰি আজি 15 পৰা 26 তাৰিখলৈকে গতিকে আৰু ইয়াতে মানে এইটো স্কিমত বা এইটো প্ৰজেক্টত বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট সামৰি লৈছে অলপতে বাইদেৱে কৈছে যে ফৰেষ্টৰ আছে ইয়াতে চইলৰ আছে ইয়াতে আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ আছে PNRD আছে এনেকৈ বিভিন্ন মানে ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো সামৰি লৈছে গতিকে সেইখিনি যাতে আৰু এইটো স্কিম যাতে একদম গ্ৰাছ ৰুট গৈ পায় সেইটোৰ কাৰণে বাইদেৱে কৈছে যে এইখিনি এইটো কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে বহুত টকাটো চেংচন কৰিছে ৰাখিছে আৰু এইটো কোনোদিন এইটো স্কিম আগত নাছিল আগতে জেনেৰেল আছিলে তাতে জেনেৰেল পাব ST মানুহ পাব SC মানুহ পাব কিন্তু ইয়াত অনলি ST সকলেহে পাব গতিকে সেইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে গতিকে আমি বাৰে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব যাতে আমাকো এটা মানে আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে আমিও সজাগ হ'বৰ কাৰণে সেইটোৰে কি কৰিছে আৰু বাইদেউ কৈছে যে যিবিলাক স্কিম আমাৰ ট্ৰাইবেল এটা কথা হ'ল আমাৰ যিটো নেকি অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে ইয়াৰ কেইটামান আছে এটাটো হ'ল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ আমাৰ মানুহবিলাক DC অফিচলৈ নাযায় এনকি DC সকলে মানে গাঁৱে যাবলগীয়া হৈছে এনেকৈ অৱস্থা হৈছে নাযায় মানুহবিলাক কিন্তু সেইটো নহ'লেতো কাইতাৰে নিমিলিব গতিকে সেইখিনি কথাও বাইদেউখিনি কৈছে এইবিলাকো এতিয়া ৰাখিছে গতিকে এইটো স্কিমটো ভাল স্কিম গতিকে এনেকৈ যদি হয় কাৰণে বহুতো ডিপ্ৰাইভ হৈ আছিল আগতে গতিকে এইবিলাক এতিয়া ডিপ্ৰাইভ নহ'ব এইটো আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিব তথা কাৰ্বি আংলং জিলাটো আমাৰ স্পেচিয়েলি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তত্বাৱধানত আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাটো ধৰতি আবা স্পেচিয়েলি জনজাতীয়সকলৰ কাৰণে এই কাৰ্যসূচীটো আজি 15 তাৰিখৰ পৰা 26 নৱেম্বৰ 2024লৈকে চলিব আৰু এই প্ৰগ্ৰাম আজি আৰম্ভ আৰু লগতে আমাৰ বিভিন্ন ব্লক এলেকাটো এই একেটাই প্ৰগ্ৰাম সমাপন কৰা হ'ব ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে ধৰতি আবাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ জগত পিতৃ ফাদাৰ অফ আৰ্থ তেখেতৰ জন্মতিথিত এই কাৰ্যসূচীত পালন কৰা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ অসমৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাত বিভিন্ন এলেকাত বসবাস কৰা স্পেচিয়েলি আমাৰ জনজাতীয় ভাই ভনীসকল আজিও এনেকুৱা জনজাতীয় ভাইসকল আছে তেখেতসকলৰ নিজৰ অধিকাৰ ৰাইটৰ সম্বন্ধে তেখেতসকলে ভালদৰে নাজানে আৰু চৰকাৰে দিয়া বিভিন্ন আঁচনিৰ সংক্ৰান্তত তেখেতসকলৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সজাগ নহয় বা এৱেৰনেছ কেম্পেইন সজাগতা শিবিৰ পাতিলেও বহুত ঠাইত স্পেচিয়েলি আমাৰ জনজাতি এলেকাত এতিয়াও সংকোচ কৰে কি বা হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ মনৰ ভাৱ থাকে সেইকাৰণে চৰকাৰৰ এটা পদক্ষেপ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত এই বাৰ্তাটো যে চৰকাৰৰ যিবিলাক স্কিম আৰু সেই স্কিমবিলাক কেনেকৈ পাব পাৰি সেইকাৰণে আমাক আকৌ পুনৰবাৰ সজাগ হ'লেও আৰু পুনৰবাৰ সজাগ হ'বলৈ কাৰণে চৰকাৰৰ এটা আহ্বান সেইকাৰণে এই ধৰতি আবাৰ প্ৰগ্ৰামটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত কিছুমান IEC এক্টিভিটিছ হ'ব আৰু এই IEC এক্টিভিটিছৰ ভিতৰত থাকিব শিক্ষা জগতৰ আৰু ফৰেষ্টৰ থাকিব আৰু হেল্থৰ ওপৰত আৰু বেছিভাগ আমাৰ বহুত জনজাতিৰ মাজত আধাৰ ল'বলৈ বিৰাট মানে টান পায় সংকোচ কৰে নেযায় তেখেতসকলে কিন্তু আধাৰ নহ'লে যে যিকোনো কাম এটা সমাপন নহয় সেই এৱেৰনেছবিলাকো আকৌ লৈ যোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ এটা প্ৰয়াস সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰ লগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো আপোনালোকৰ হৈ পেলাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu